ngibone Nekutisola Lokukhulu Eswatini. Sihloko lento awukhuluma phasi kwaso lapho. Nginivusele nonke emakhaya, nginivusele nonke emadolobheni, nginivusele nje nonke even lonke naseswatini nasemhlabeni wonke jikelele. Prophet Wandile uthi sanibonani. Ngide ukukhuluma ngaphasi esihloko lesikhulu lapho uNkulunkulu wangithatha wangibeka ngaba senzaweni kumoya lapho khona emehlo ami avuleka, ngabona ngekumoya, ngabona ukuthi isola lokukhulu kwendeka even eMaswati, ngakubona ukuthi isola kuyavakala. Now ngifuna ukuchaza ukuthi ngaphasa lesihloko lesi le political unrest lekhona isuke kanjani, iyapi futhi nenhloso yayo yini. Ngifuna ukushwambakanya lokho ngekwesiprofetho lesembulwa kimi ngekumoya kuyavakala. Ngalenye lemalanga let me highlight this. Kumqoka kukuva nekukwati lokho because utawubona lenhloso yaNkulunkulu ikhona inhloso yaNkulunkulu kule political unrest, ikhona inhloso yaNkulunkulu kuyavakala. Akusiko nje ukuthi konke kukuhema noma konke kubusathane. Live la uNkulunkulu lithi konke kusebendelana kube ngilokuhle kusimakade. The plan can be started by the devil, but lo uNkulunkulu wethu out of that evil plan yena ubese ummodifya tinto utenda tibanjani tibangiletilungile kuyavakala. Now ngitawuveta lokho ukuthi kumqoka ukuthi ukuvela lokho khona utobona lokho ukuthi nepurpose yaNkulunkulu ikhona kuloko. Akusiko nje ukuthi it's all about Mswati this, Mswati that. It's not all about regime this, regime change, all those things. Kunenhloso yaNkulunkulu. Now get to the bottom of this thing. Ngalenye lemalanga moya wangithatha wangibeka kunzawo lapho khona emehlo avuleka, ngabona ekhathi edolobheni estradini lesibhizi kakhulu, ngabona lapho kwendiwe sa church crusade kuyavakala. Bantu bebahlede titulwini lapho babanyenti kakhulu kuyi church service leqhubekako. Ezile church service saqhubeka ngangingilomunye wakhona ngathi ngiyabuka ngabona lapho kwakuhlatshelwa na ingoma yaseweseli bayati abangemaweseli nalabo labasonza emabandleni lasonzene neweseli. Kunengoma mangikhumbula kahle number 3 emaculweni aseweseli lethi mabakudumise abantu. Bese sihlabela leli verse lelithi bungo bakho ubukhulu. I think it is the last verse. Bese kuhlatshelwa lengoma bekuhlatshelwa lengoma leyo. Ngase ngiyanaka ngesikhathi sahlatshelwa lengoma leyo nganaka lokuthi kunemaphathi la shodako. Ngafuna lokuthi why because ngiyamathi umzalwane wabantu bani kufanele angene lapho umzalwane wabantu. Mangithi ngiyabuka lokuthi why kube nekushoda kule ngoma ingabalance kahle and libandla ligcwele sibanyeni kakhulu bekungasiwe emaweseli kwakulibandla nje laNkulunkulu ligcwele nje kakhulu kodwa le ngoma yona yayiyaseweseli kuyavakala leyayihlatshelwa. Uma ngisenaka lokuthi why kungabalance lo music ngadiscover ukuthi bantu batendela nje mathanda abo lakhathi ku church service kule nkonzo isachubeka. Labanye bende ema conferences abo lamafisha bathi bambele ema conferences abo lapho baya discuss abathi betendele ama discussions abo. Labanye bashaya ama up and down khona lakhathi esontweni. Labanye babo khona lakhathi esontweni baya busy baya proposana. Labanye base baganene, labanye bayaqabusana bayaqabulana khona lakhathi kule nkonzo lechubekako bayaqabulana. Labanye babhizi nje ngaloko lababhizi ngako konke loku totally negative to the word of God. Bashaya baphaquta nje abanye bangema up and down. Ngayibuka lento lena ngafikela kuthukuthela ngathi hawu labantu ukuthi abethelelelana laba Moses enkonzweni laba bona bashaya ima up and down nje babhizi ngezinto zabo ekhathi enkonzweni. Ngafikela kuthukuthela kwasenyameni ukuthi hawu why? Then I wanted to use to rebuke that thing. As ngisafuna lokukhuluma kwase kwehla info lengathi uyabona le screen se projector le screen nje lesikhulu sehla sathi zi sema la epulpit sabasikhulu maybe ngathi maybe 4 meters or 3 to 4 meters wide. Maybe kuya etulu angisinakanga ngebukhulu baso lokusuka phasi siye etulu kodwa sema nje sathi
nje. In actual fact ngingasho ukuthi nalo 4 meters kubekisa actually besingagcini because now ususe emehlo uthi asigcini now ususe emehlo uthi awusigcini kwaku screen nje lesikhulu sema sathi but sasingakahlali phasi sasishiye space lesingaba i1 meter to 1.5 kune space la ngaphasi kuyabhakala sema ke le screen lambe kwami ngasinaka ngoba lento iyavela la yimi ukuthi ngumbono lona lomatima ngasinaka le screen uma ngisibuka le screen kwaseqhamuka sandla lesandla sasivela nje kusukela la savela sathi sasisiyabhala lesandla sasibhala emagama siwabhala ngelifu emagama la lifu uyabona into nje mawubona lifu esibhakabhakeni na ungabona isibhakabhaka njengamanje sinemafu usithathe lesibhakabhaka ubhale ngaso I mean uthathe le lifu ubhale ngalo lamagama bekalifu but ke lo lamagama lawa angiyati le language lebekabhale ngayo because it wasn't English it wasn't the normal alphabet A to Z lesimtayele kwakungilokubhala nje lokho angikwati noma angikwati ukuthi ngakubita ngathini yabona like lo si Romance or si Chinese or what lo kungathi nje ku symbolic sasibhala kanjalo lesandla but ezisibhala lesandla kwase kuvakala livi liyakhuluma moya wakhuluma kimi wathi nguJesu lokhulumako le livi lalikhuluma nangabe uke wabukela emafilimu aJesu nakakhuluma ishumayelo yasendzabeni kuMatthew 5 nakathi babusisiwe labakhalako ngoba bayawudududa abatambona uNkulunkulu babusisiwe labadingelwa babusisiwe labentwa nje babusisiwe nakashumayela kanjalo naleliphimbo ke lalikhuluma kanjalo lalingekho ngetulu lalikhashane lalidudane uva nje silikhulumela la dudane nathi ngetulu enhloko likhuluma lithi babusisiwe labenda lokhu batambona uNkulunkulu babusisiwe labaphatha kanje babusisiwe labaphatha kanje ngale khathi leliphimbo likhuluma lesandla sona siyabhala ngekabanga kwami lesandla sasibhala lokukhulunywa nguleliphimbo noma ke leliphimbo lalikhuluma lokubhalwa ngilesandla sengumqabango wami ke loyo kuyavakala kodwa lengakunaka ukuthi ngimi ngedwa lengangukubona lokho bantu bebaphishanekile ngoba nangelesikhathi lesandla sibhala naleliphimbo likhuluma bantu baqhubeka baphishaneka ngemisebenzi yabo lemibi baqhubeka baphishaneka all right kuthi tekusuka ke khona lapho nasicetha kubhala lesandla naleliphimbo ngabona le screen isiqweba sithi sibuya sigcwala ngasibuka ngala ngasekudla kusaso ngathi ngiyasibuka le screen ngabona lapho kuqhamuka imbi labantu bebavunulise kwanaba bema Muslim yabona mos labantu abavunule emaloko labantu beIslam labagcoke emaroko yabona mos letinkolo leti kanjalo bebagcoke kanjalo labantu laba bangayishaya inhlavu bavuthela bangayishaya inhlavu bavuthela ngababona lapho bangenela ngathi ngithathe emehlo ngiyabuka ngabona la kule screen kune village lenhle lehlelekile kahle le village lena ngidawusenza igama ngithi village angathi uthi ngasenza igama liphi nje leli kahle noma ngithi kwakuyindzawo nje yesive lehleleke kahle emakhaya la kahle kunemarondo netindlu nje emafletinyana lamancane kwakungasiso nje lesilumbi kakhulu kwakusinto lesikahle lesihlelekile lesikahle lesihlelekile tindlu tetshani letingemarondo kahle tikafiwe kahle nemafletinyana mama 2 room 3 room tindlu leti kanjengaleto ngabona netinkukhu netimbuti netinkomo lapho kukuhle vele ngakubuka lokho nami ngakuhawukela ngathi wow leyenza uyikahle nami mangathola lami lijaridi lapha kulenza ngisakubuka lokho yaqhamuka lembi lenkulu lembi lena libe yalabantu ebagcokishe kwema-Muslim like that kodwa ngekwekhala yesikhumba bebabhicene kubantu labamnyama nabo labangathi bangema-Muslim nangale khala besides lokugqoka batheleka lapho kwaba likhuni phasi bantu batama kubaleka abantu bathi shayise tindlinge tibondeni bathi jikjele ematsheni babaleka
kwakulukhuni kodwa le speed salembi sasiviva ngendlela esimanga yakhala inhlavu baphindze futhi labanye babageca nangemakhuba emazembe angikwathi leti inhlobo letikhali takadze leti primitive ngakubona nje inhlobo tetilimato leti primitive babulala abantu bashaya ngabo abantu babahlahlela nje kabuhlungu bababulala. The worst thing ngabona babulala ngisho netimbuti ubona timbuti tidandalazile lapha netinkomo tiyadandalaza tiyafa tinkuku bebaqothula labantu laba ngashaya uvalo lolukhulu ngoma like athi embonweni wami ngethuka ngathi kanti nami ngifuna indzawo lenjena ngifuna ukuthi ifaka lapha ngafisa lokubaleka kodwa ngeva ukuthi ngibambekile ngichokekile ngibuka le distance ngicalculate ukuthi kubaleka kwami ngitawukhona yini ukuyishiya lembi ngibuka le gap between me and them ngibuka nale speed la bahamba ngaso khona lapho moya wangisusa ngekuphathima kweliso ngabona le screen isigijima sita ngalapha kulehlangothi lolunye loshothi ngesencele sami lokuse kudla sale screen ngathi ngiyabuka lapho ngibuka lenzawo lengifuna kubalekela kuyo ngabona lidolobha lapho lelikhulu lelimhlophe likhavwe ngathi emafu lamancane la ngathi ayingungu uyabona mose la kunetinkungu lengathi setiyaphela ngathi sekuvela ilanga setiyabaleka letinkungu setenda nje tinkungu nje lesetimelula ledolobha ke belikhavwe tinkungu letinjalo limhlophe nje ikakhulukazi lipendwe ngaloko umhlophe litrimwe ngabo gold somehow lilihle vele ngathi ngiyalibuka ngathola quiet kule dolobha ngema embonisweni ngalibuka njengoba ngishitshe ukuthi ngasemva kwami kunalesililo lesikhulu sekukhala kwebantu nekufa kwebantu kudandalaza kwetinkomo ngala embi kwami la ngifuna kubalekela khona kunale dolobha lelihle kuyavakala ngathi ngisabukile ngikumoya wasemoya waselivi leyakhuluma kimi wakhuluma Jesu lapho wathi nayi lendzawo lapho ngifuna kubikela khona abantu kodwa abantu bona bakhethe kuya kuleya village leya lapho bafike baphelela khona bafa khona abantu abanengi batisolile kuloko lebe bafuna nako ke umvuso wabo ngathi mine kuyini lokho Jesu wasuyayichaza lo mbono wathi lenzaba lena iqale esontweni ipulpit iSwatini wayikhetha uNkulunkulu ukuthi itawuba yipulpit yeAfrika itaba uIsrael weAfrika kodwa yona yaseyaphondla iyaphuma lenzaba isebandleni iqale ebandleni noma kufele libandla kuyevakala uNkulunkulu utoshake leli bandla. It's not about politics, it's not about regime change or Mswati this Mswati that, it's about the church kufele libandla kuyevakala. That is why nale unrest iqalwe bantu labasesonweni because labantu abasesonweni njengoba ngibonile lapha embonweni basekhathe endlini yaNkulunkulu but babhizi netindvo tabo kuyavakala njengoba ngishito ngathi ekuqaleni ngithina ngibuka ngabona la kule crusade labanye bayaqabuzana labanye bathi bambele ama conference abo labanye bashaya ama up and down ekhathe inkosi wathi ke Jesu nakakhuluma kimi kumoya wathi ngiloko lokwendeke eSwatini leli banda le pulpit yakhe ifile utolungisa yona kuyavakala. So bantu ke bona bathethe batifunela inhlala kahle ngiyo lebitwa ngekuthiwa yidemocracy lenzando elinyeni ngiyo ke loya ngumvuzo wayo loya ngilokufa lokukhulu kuyavakala ngiko ke lokho uqhamuka khona Lokutisola ukuthi sifune into lesingayati sifune usathane samdonsa satimikisa kuye sine sithi sifuna into lenhle kanti sifuna sathane egcineni leyo ngweshana letawusala ngiyo Nekutisola bese ibuya kuphi seyibuyela kule ya pulpit sekuyokwakheka le pulpit yaseAfrika sebabuyela kuSimakade ngilesikhathi ke ngalesikhathi babuyela kuSimakade ngilesikhathi ke sebuqhamuka ke lobo pulpit baseAfrika kuyavakala ngoba lapho kubantu sebatawube sebaya baneno labayiphethe esandleni ukuthi sikubonile kweduka simbonile naNkulunkulu sesiya kuNkulunkulu mbamba ke manje konke lokule beselo
sesikwenda besimfeketa nje bekuyimfeketho kuyavakala nyalo sesibuyela kuSimakade gama lenkosi Malibongwe ngifuna lokuveta ukuthi kamoya ngakubona ukuthi lokhu lokwendekako kutawuhamba kanjani kwendekeleni ngishilo ngathi lokhu lokwendekako indzaba kufela ibandla libandla lelifile abantu abasekhathe bandleni ba corrupt abantu abasekhathe bandleni bakhohliwe ngekukhonta uNkulunkulu benta inhloso tabo enkonzweni. That is why kuqhamukele unrest wayivumela keNkulunkulu le unrest lena itawushanyela ingumshanyelo waNkulunkulu kunebantu labatawufa kusetawufiwa labantu laba bafa egameni lekulungiselela ngoba Simakade uyalungisa kuyavakala ulungisa ini Simakade ulungisa le pulpit ubeka lesekelo utawembula abantu kuze abantu batawukholwa ngoba abantu bafuna ukukholwa ngekubona ukuthi uNkulunkulu ukhona uNkulunkulu eSwatini siyamkhonta uNkulunkulu ophilayo kuyavakala. Now so lokuthi solake le democracy kude lokuhle ngalokunqane letanako ita nebubi bodwa kutawuba nekutisola nekukhala kutawuba nekufa kutawunuka libhuzungu kuyavakala kusetawunuka libhuzungu eSwatini bantu batisole emva kwaloko bese bantu babuyela kuSimakade Simakade alibeke kahle kusetawuba nekuthula eSwatini kuthula lokutawuhawukelwa ngumhlaba wonke kuthula lokutawuhawukelwa dive tonke tibona lokuthula ngoba Simakade usetawuhlala eSwatini kuyavakala akusiso siphetho lesitawendeka kodwa kukhona la siyakhona lokubuhlungu ukuthi sitawuya kabuhlungu beyikhona indlela lelula yekubuyela kuSimakade kodwa thine sikhethe ukuthi sibuyele ngendlela lebuhlungu akusiyo intando yaSimakade ukuthi sigcine sesifike la sitikhethe lethine sisive kuthatha le ndlela lesihamba ngayo but ekugcineni konke yaSimakade intando itawendeka ngemagama lawa lengifuna lengiwachaza abantu abaningi batawuphikisa ngoba abantu bafuna leti inhloso tabo. Listen, let me tell you this, laba prophet abathi uNkulunkulu Mswati this uNkulunkulu Mswati this akusilo liqiniso lelo. It's not about Mswati this thing, it's about God himself achanyela libandla alungiselela libandla lapha kuna Sathane uyasebenza usemsebenzini kuna uNkulunkulu lo overtake emaplans aSathane. uNkulunkulu wenda emaplans akhe abamahle ngoba uNkulunkulu unemasu lamahle ngeSwatini. iSwatini likhaya laNkulunkulu kuyavakala. Inkosi wabusela amagama inkosi ibusela siprofeto ngithi kube ngiyadendela abantu ngabe basheshe bayasanguluka manje bayayekela kuya kuleya village ngawakhuluma lamagama lawa ngibuya kwesithathu to wakhuluma lamagama lawa bayekele kuya kuleya village kodwa bakhethe le dolobha laSimakade leli lengilibonile bantu abaningi abaliboni kunenkungu lebasithile ababoni ukuthi nali idolobha laSimakade lalasibitele lona kuyavakala. Inkosi wabusela amagama niphile nonke amagama prophet wandile uthi kumnanzi kuphila kuzowe.